Kubor nakaslem jong unong san Hima. Dakispangot hi Paidbah jong Thaiñ Borsora nadu ki Khynnah school kinohikai kisamla bat kilok milong pa henne kasngi kila Pynlong ke jingya Paidbah harkat ki plakat kum kadak kaju penramjur ya ki baman ki bala Pynïap Dusmon ya kawi ke Khynnah kabadang khat Snem garta hakan retorik mentau benai hakat Thaiñ Borsora Southwest Khasi Hills district. Ya kani ke jingya Paidbah la Pynlong la kaseng All Khasi Achik Federation rengkat kaseng Garo Students Union Konjo Unit United Achik Youth Federation, Batka Border Area Headman Association, Hakabalas Dang Nayo Borsora, Ban Penkut Ha Borsora Police Outpost. Kiba ajengkran hakani kasing kilong John Sangma, Secretary ka All Khasi Achik Federation, Winter S Sangma, President GSU, Chamber and Marak Assistant Secretary, United Achik Youth Federation, Shankar Kumar, bat kakong polukuri yurang kibade kino hikai bat kirang ba hakaba kila penpau ke jing sosi ke bakrau bat pendam jor ye kini kiri ronar kibadang keti hakani kakam kat kum ka khubor na kipulit lai thu pakate ke jing ja kala ja ka janmit chokhan retorik mentau banai hakpor kum san sitang ai hakaba kani Khynnah kala ja kat ba kadang lai thi jing thiet lai thu ru baki bahai kani Khynnah hadin baka khlamwan phashu shiyeng kila pentim no shikipulit hakaba kila persang ru banwat hakati kemiet hendai ki khlamlam bade hakasngi ka babut ka nyotrik hakapor kuma asistang ejan miet lalap ekamet yap jokani ka Khynnah hakawi ka chaka hajan Borsora songni headman secretary aroya bulbulau donggapa songni delgaparang aro angni magapa phagaparang jong adano abirang yano anchingda alo ribai menga ya susanti kiskuni repung ani gemen iko madar kha achi sotani gemen anchingda alo yano thongdak nanga kasar pengrang dalo ya area yas khang gpa accident hongja daw sapta ka tamang jo Southwest Khasi Hills newa khasi songo yana san accident honga. Anybody alo when we are talking about safety, smart India, digital India, hachingni nogabarang magabarang judi sebong. Osi sar crystal CS marako growing nga jaya report ni gemen sandi hamni niwara jaya iko result ko manpa daw ya case ni bidding mo daw medical department chi postmortem ni report tungkuing nga sokpa khuja postmortem report sokpa sa khagang na ini gemen mamen comment sa akan na man khujawa uni gemen chakchik ja na simang report na chingbo uni jamano akan na mangen mai hongja re bonga ma na mother khai gala uni gemen dalu anga aro hancheng sakanti hai hancheng daw ya investigation ara daw under process daw investigation haba chengjo aro jen ya khamo jak tunga jen gwalani ko dakka jen culprit buko mamang salawa department ni kita waktani dongja koru compromise dongja nima aganata pura chaka uni geman chinga NGO ni leader ongan baksa nasimang ni representative bonga baksa chinga department ni aganata baksan chinga ang tadango longin satisfy onga chinga khadunga aru chinga bibira mkhangji bisong khakhe dongmen bisin khaimga hachingna sakan china justin so den nima sar dawla china pura chakenga uni geman hachingni movement ko public rally ko public meeting ko yano down hachang macho dengjo namne kayo kon ba de हम लोग जब साहेब को मिलके आया तो साहेब का तरफ से ये मैसेज निकाल के आया ये जो लड़की का साथ घटना हुआ इस घटना का बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि अभी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना में नहीं आया इसका जांच चल रहा है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना बाकी है जिस दिन रिपोर्ट आएगा जे दिन रिपोर्ट आसबे टीका किच्चू बोलते पारबेन जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा इसका बारे में कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है ये चीज़ हम लोग को मिला और हम लोग बहुत संतुष्ट है हम लोग पूरा उम्मीद है आगे में जाके हम लोग का बहन का लड़की का इंसाफ जरूर होगा और डिपार्टमेंट का तरफ से भी वो 100% अपना फुल
ये शक्ति ये किया हुआ है, अपॉइंटमेंट दिया हुआ है कि इसको जस्टिस देके ही छोड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सभी को इंतज़ार करना होगा कि ये लोग का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक। अगर डिपार्टमेंट का तरफ से कोई भी अगर चुकेगा, हम लोग को लगा कि हम लोग का बेटियों का साथ, हम लोग का बहन का साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो ये आंदोलन तो खाली शुरुआत है। ऐसे आंदोलन अभी और हजार हजार आंदोलन होगा, ठीक है ना? ठीक है। अभी इसी वक्त हम लोग का ये आंदोलन यहाँ में हम लोग समेत कर रहा है। सबको नमस्कार, मथेला, शुक्रिया, आदाब। 양차고 여자리 독터리 같이 이번 일이 저 디파트먼트니까 마이 프로세스는 속죠. 바로 리포더로 받기가 아니라 이렇게 하는 바로 인베스티게이션 나선 커미티 그 폰타마 맞아 나선 안타고 잡고라 인베스티게이션 하는 바로 이 인베스티게이션 하는 것도 이제 사업 되는 거 그런 Hari ini zaki sama sawan cakoma. Berapa nani langsung di departemen kita dongin serius mungkin decision kain aja. Kurang nih kementerian tahu tentang tentang jadi kesini. Ibu masih mengaku coba cini public karena ansar. Iya kita nih. Mana ni cuma departemen cuma ni rekam again cuma wani umum cik investigate kayu. Korasi itu base ni kan kira orang SP cuma SP kalau investigasi dah start mah, tapi mana postmortem apa? Dia postmortem report, tapi macam apa sih kalau dia dalam postmortem kah? Postmortem de medical department ni bisung ni kiri cuma. Baik kita nak orang ni cakap. Mana dah dia clear pun sampai kita itu super. Tapi kalau clear macam, dia kalau medical department cakap, regular nama lagi. Mana cuci ni dia kes ku mana, bebek apa asyik tu. Nyam ni kita mahu cari kes macam mana, baik mana cari. Postmortem nari bisung tu ada lah. Postmortem report kita bisung tu pun clear pun. Main macam saya ikut sudah dia kasih korang langsung barbal dia aku masuk mah muka skill apa soal ini maling jok mah tahu kan bisnis karena apa sih dia ni harus aspek kan mana paling ni aspek ada hamaरे सालों aspek yang sudah mana public ni aspek ada bisung ni public ni secara tentang sekarang jika akan semua yang mau puncak ni, yang mau puncak sekarang, mana lupa. Public ni secara, jadi kita secara, dari sekarang mandis kaku deh, itu suspek kan ni, ikut dia suatu deh, sekarang justice orang macam sekarang, jadi legal basis semua, evidence semua on basis sekarang proses dan macam, dari sekarang itu yang belum cari ni saya investigate. Mana public kamsa investigation kali apa sih? Public investigation suspected person rangsa tadi mana rangsa orang pada apa sih? Public investigation ni dulu kes dia dia populasi Cina, urusan incident public investigation dia cuma ya, ini macam ada court na answerable money, macam ada mana kuba facts, mana kuba circumstances yang nak bukti macam ada court na, dia kuba macam ada report mana macam ada yang nak bukti. Ultimately tahu dia report postmortem report ko sing Cina. Jadi zaman mana ni pasal mai dekio postmortem report. Mai macam kes tu mai macam. Besok ni report tu puncak yang mana? Macam mandi. Ma kali murder sama ma rape kan zaman murder sama aku dia medical sa besok sa expert money besok sa itu report. Kalau cari tentang NGO ni jadi di sini kita. Public rally ko machuta zaman Borsora police outpost ribai menga ya outpost ni rosi baksa chinga ya case ni video singi amin niyo chinga daw ikosan answer mana daw postmortem report na department ni kita singsoinga postmortem report mana zaman bisung ni kita bisung mai mansau ma uncau ko agan na mandian oni gemen chinga NGO ni kita on the behalf of all NGO और पब्लिक का भी बिहार को चिकम खांची विरानी के बन और रखपाते खाम खाम को गन
karena rapat yang cenderung ni geman justice mana manja serpatna cenga cengiri joma ko cenga dong jauh